Hei te rangi nei ka whakarewahia e mātou ngā tatauranga e pāna ki te rohe pōti Māori o te tai tokerau. Kei a Hone Harawira o te rōpū Torangapū o Mana te tūru i tēnei wā. Nōna hoki te ihu i pūrero ake i te kōwhiringa pōti motuhake o te tai tokerau i tū i te marama o Pipiri. Hei a kōkō ake nei ahau kōrero atu ai kia Hone Harawira, engari tuatahi ko ngā whakamārama a Roihana Nuri e pāna ki tā mātou arangahau. Ko rātou ngā kai tono matua, kaore he kupu i tua atu i te hoariri. Labour's decision is going to hurt kaumātua and koia. And you know it. And you know Look at you, typical mana behaviour. And you know it, Hone, please, let's have some decorum. E ai ki tā mātou rangahau he pātatarawa te whakataitai. Kei mua te ihu o te kaipupuri i te tūru i te wānei, engari e whetu ōrau anake te wehenga kei Wainganui i Aia me Kelvin Davis. E rua te kau ōrau te tautoko i a Waihoroi Shortland. Ko wai e mōhio i roto i te whāwiki e tū mai nei, ka pēhea ngā tatauranga nei. E koreu e pāpauri. Ka horeu i uru ki tēnei whakataetai mo te tuatoru te mahi. E tino pātata na tēnei i rihi, e toru ngā hoiho kei roti te rihi. Kei mua te ihu o hone i nāia nei, engari kei te mōhio mātou, kua toa ia i roti te pōtitanga whaieti, nā reira me whakapau kaha hau ki te tai atu ki aia. Kia ora, ko te whānau rai tēnei. Kaore tō tātou whānau i te tino mōhio me tautoko rātou i āwai. Kaore te mōhio nā tima, kaore te tino mōhio hea o rātou, tino take hea o rātou painga kai te homai rātou kia mātou, te iwi o te tai tokerau. Kaki ki te kaki, rai ki te rai, e toru hoki ngā rōpū e nākau nui te ana. He oi kei roto te rere kētanga o te tautoko i te pai hapa. Ko tēnei wā, he pai ake ki te whakatū ia hei rangatira anō nā te mea kei aia kua whakatūwhera ia i era kuaha. Kei te tautoko te nuinga i o whakaro e kare. Kei mua te tūmaki o ngā hinara, kei muri a Hone Harawira, Phil Goff me Kelvin Davis. Engari ko aua te tangata e kaha tautoko hi ana. Ahakoa te ngākau nui kia John Key, kaore ngā kai pōti i te rata ki ngā mahi a tōna kāwanatanga. E rima te kau māwaru ōrau kei te whakapono, kaore i te tika tana ahu whakamua. Nā whai anō pea ko ngā hua o tēnei pātai. Tata ki te waru te kau ōrau e ki ana, kaore anō rātou kia whai hua, kua kino ke atu rānei tā rātou noho. Kake ana te otu mō ngā kai, wera āhuatanga katoa e pēhi ana tātu ki raro, nā reira e hara tēnei kāwanatanga, he kāwanatanga pai mo te iwi Māori. Ko te āhua nei, he whakataetai, i Wainganui i a rāua ngā Māori ko hone rāua, ko wai, ko wareware tōna ingoa. Ko Hone Harawira te māngai pai rawa, tuarua ko Peter Sharples, whai muri mai ko Kelvin Davis. Roihana Nuri, te karere. Nō reire te iwi, me whakaro pēhea tātou ki e nei tatauranga. He aha hoki ngā painga ki ngā kai whakataetai matua. E whai ake nei ko Maria Barge, mātanga Torangapū me ona ake whakaro. In Māori electorates, the electorate vote has always been dominated by Labour. So I think the fact that Labour is down so drastically is really the most significant aspect of it. Mana Party is still a new party, and that's still rising. I think the fact that it's right up there in the top three is really good, actually, for a new party. Hone Harawira is once again in the lead. We had other polls suggesting he was trailing, but once again in the lead, and I think that's a better, a more accurate reflection of what's actually going on in that electorate. And the other aspect about the candidates and the different percentages there is that the Māori Party candidate has risen a lot. When we think about the numbers in the by-election, Solomon Tipene was only on 8.8%, and Waihoroi Shortlands now, right up into 20%. I mean, the Māori Party should be very pleased with that inroad really into Labour's support.